Druga pošiljka koju sam dobio, to je pokrivač za bajs. Ili bike cover. Sad ne vidim da ne posjećam ništa. Srebrne boje, isto sa prodavnice Gearbest. Pokazat ću poslije kako ovo funkcioniše, ovo je kao za neki motor. Pokriva vodonepropusni pokrivač za bicikl. Mislim da će biti dobar. Biće dobar, bit će skroz ok. Malo podesimo kameru. Znači ovo je ovako, da vidimo